Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, kamina message lo très important. Ikao yo message ikao depuis très longtemps zalongozo ngazi jilio. She mwanada mwanazoni mlongoze vano. Ujuelewa wae mwinyi na wenji wanashohatu wajo kama vigilante. Haukainu message ipaseo. O wanaume waloma lahoni walono wandu washe watuhanza waone o wana waloma lahoni tanke wa eberjiwa warendeha mabaha watona ubinadamu walona mbandu kwamba shahawa shambe wajihanti ukayo objectif ya hao wamanise wandu shahao no wanyanyao hao no wanzana wa berge hahanza walale nao. Rahane jajarmwe message. Alaikum salam. Lujango gose mwanadamu weni mnike deta nzima hanzima. Ya yelewe mruni mfumbwa au ya jijue. Nana nyi mzifanya wa mruye mnyezi Mungu. Nana nyi mwanzo mje mzifanya mruye mnyezi Mungu. Haukanga njujani mnike detai ha detai. Hata yeye mwini ya jijue kanda ye. Ya ile uke mwanamshe waika na uparo jo mkubalia. Raili de mwanyanya wa hemru msha. Ganjomnika detai ha detai. Zima hanzima. Rango wakati ya andisa utabishe mwanamshe woi. Hata wasuli au sikuwaja na wahenswaidi. Izo ikao yazifanya. Ya ile ukaya ya mwanadamu ndaelio ni mlongo zao. Auke habitude mika vumbu wa dina ngamto jordi no mwabiani wala mika vumbu wa mchi jilikanga wanadamu wenji na warejete heze message zao haukangwa zao ni vumbuwe wando madina na miji yesi de malezi ya hangu omhimwa hangu mwanadamu no parso ushahidi si parsane ze exemplaire oui momo gamjo detaye nzima hanzima hate mwenye ya ilewe. Rahane jaja harumwe suje, ikao ye suje nloni yoban, manamme ulone mrumshahe, ikao idi mubarak. Mrumshahe harenke mwanyanya, hawasuli harumwe tino. Gasina 2 mois à 3 mois, ye mrumme ngejuma utabishe mna manamsheola, gumfanyo message, gumderange, gwanzu ya lalenaye, habiri senza zontipe mwanamshe haraya e mwanamshe deja nguono danger wakati ika wakati mkubali ula mrumahe mwanyanya haonokana nambie turam wakati ika hanabia rango tsumu yandisa njashida nambie message sha hanabia ukaya ika njambe message gami responsable nezijo muhundra ngi obligatoire nje nambie message e mwanadamu wei ya njia kilidi ngohi e mwanadamu wei ya la muheya ile ukaya e mrumshahe mwanyanyo weibidi umrespecte, umste. Sharti jelbala shahawa, shakinyama, riketi ranzere, rile mrumishe, rile nowana, rile nefami. Haukanga wanaume wahelilo, wajihansi ya ukaya, uonda harumada, hongwa jorengelda haula pia wala linilo. Gamjujarme message yangu yo, njeno nista ukaide suje hangu. Rane jajarme message yangu, gamumbushironi idi mubarak. Kamumbushironi idi mubarak watukufu wa jamalif ikao sonsipia ika rilovan mnidungao rikana wanadamu wenji na wenji wakana fikra wakana tomaya wakana proje wenji wakauduha bangu wajo ufunga yetsumu Mwenyezi Mungu hawatamani ya latifu
rikana wanadamu wenji wanzani wababa makoko wakana tomaya ya ukaya ngarjoka desinao harmo mwezi wa Ramadhani riswali yidi desinao Mwenyezi Mungu hawatamani. Rikana wanadamu wenji hasonsi pia oui mon frère Ambargo Idi Mubarak waka harma dunia yinu waka urongo harma mabangu waka ujitamka harma mabangu waka ujini katoma ya ukaya le décembre 2022 Gwajo si hawa ndio wafanye shughuli zao neze proje za hao Mwenyezi Mungu hawatamani. Yesira baki si wangu urenda. Winnie calls. Si wanadamu rabaki si wangu wakaubidi ripanse yezavira. Yema kati ya vira neze umati zavira wakairi hanasi yengu wa udahu kwa wati. Ye wangu waenshi harma Première Guerre mondiale ikao ze histoire pia ngizo présent ze histoire pia ngizo yabo ngamwona wa makati ya Hitler ni wanya wa engwa odahu Mwenyezi Mungu hawatamani. Pourquoi wewe uloba na basa 2022 mais utsojini katoma ukabaho ngojo ranse dunia sabandu utsojini katoma ukabaho ngojo kite yesu ba monde la izo zonsi pia zilila wa harma ze fikira za haki ya latifu. Mtukufu Fakim Radeb Idi Mubarak wakomoro watukufu Mwenyezi Mungu narjaile kasirilo na muo hata rashile raswalia yidi jana nuwaswalia yidi usiku wa leo Mwenyezi Mungu yarengeze roho za riki wanadamu wa udo eshelezi za nambi na njema riki wanadamu wa hanzana riki wanadamu wa ufereshia na njema riki wanadamu wa utukuzana. Idi Mubarak Nichols gamumbushironi Idi Mubarak rani jajarmu suje hangu rawako uranza haukaya ya nabiye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wayeche kajanziwa ni wa makapia kajanziwa ni wa Madina nane dunia gabwa mdeteste watu mwanza. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Yesimba shangasi wanadamu wabushila na heri na baraka gasu wanadamu wadueshelezi zana gabo mafundi na mafundi wenji ikao olio ya urasheleza kwa tulasheleziza gabo wanadamu wenji manotable walu harume rezo sosio wakabido urasheleze njema tulasheleziza si ma jeune railinga sinamo garjo hamba izo ikao Mwenyezi Mungu harnika taufiki rashelezizane rihazizanembi ribushiliane heri watukufu. Mwenyezi Mungu harnikata ufikiri swali yidi shakaru tujua ema udi ujoka wenadu sirlona morlova raswali afunga yetsum raswali yidi qu'il pleut qu'il neige nzima hamzima Mwenyezi Mungu kujolirenga kena uparo jokili ribaki harma dunia yinu ukaside wenye dunia yinu wakaili na Mwenyezi Mungu watamani. Pourquoi pas sisi ujoka ubaki yo farud sonsi pia harumasi haini mdu na jireme ya jifikiri ya ukaya vanu si swali ya idi leo ema udunga mjokana mo o ushaunga mjokana mo juma ushaunga mjokana mo rahane jakati jarmo suje hangu ya urongoza yembaba hauye mrumme haukauti mrumbada wo mrumme yanjada honi yanzu ya lele da ya renge manyanyahe mrumsharinge na wa rahane jajarmo suje luambia watukufu haini mruna gardi hauya lamu ya buwe ya hikma ya elewe verite ne realite watukufu ya ukaya badinga sinamuo rifungu tsumu Mwenyezi Mungu najeleze tsumu zatu zirengwa Mwenyezi Mungu ajeleka ya ibada fanya karjana hasara Mwenyezi Mungu ajeleka sirlona muo gajo yeshi hata hali haurenda na njema manadamu natile hasara hajaka nsi ya basa juma ufedhehi wangu juma upandu magozi juma ufanya ngombi ya jula hasara wakati kao katsujua yensundai ye maudu yende abasa yende ushao wallahi na Mwenyezi Mungu mimi tiramu ikaudu na kansibanu nsujua ukaya maudu haudu ushao antukanga mina harara na nyinga mwambioni hadisi wallahi na Mwenyezi Mungu na usiku wa jana
ikao raswalie yidi wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uneo silala tsono tabiri wallah yekanga mabonrabo zetumikao do nafunga watike hata nzima Mwenyezi Mungu ajue kubali Mwenyezi Mungu antamani o usikwa jana silale masihu si wono tabiru hushola bantrasi si wono manama ikawo moroni sha Mwenyezi Mungu ujomhifadhi ayamrahemu hakana tabia za kiulevi Mwenyezi Mungu na mrehemu sha kajakaya hafa si mono jane masihu Monsieur l'Emblement et Madame Emblement, longue vie à vous, couple V. Que Dieu vous protège. Merci d'être content et fier de vous, parce que vous êtes des exemplaires à nous, les Comoriens. S'il s'agit de sentiments, d'amour, s'il s'agit de paroles sages, s'il s'agit des éducations familiales, chapeau, Monsieur l'Emblement et Madame l'Emblement. Longue vie à vous, Eid Mubarak. Masihu ya jana silala tsono manama ikao moroni si monotabirini hojuabo tasi tibwe telefoni tihundwa kazi wa foto la ukaya hafu. Alhamdulillah. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Masihu silala si masihu ya jana mshula bantrasi si wono manama rukuni hojuabo tasi ninjie Facebooku Saison parce que tu l'as à 7 heures, saison à 7 heures, tu bois, tu mono, mwana mana mona tabirini, les photos là, heli kaziwa, ne mwana maukwamba tota. Halikaza, condoléances, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ya latif, woti mono tabirini jane masihu, hosheli wabotasila leo tinja Facebook, si mono bu affiche wa direct, hotonjia nsona direct bekazwa ukahafu, Yemwana da mushinu hindri. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Ekanga mabon rabo. He tabiri na iwona. Masihu ya jana unraban klasi. Hunja Facebook unaone mwanadamu na mmona. Rukuni na una deja sa valahafu. Na una le foto la ila piblo la Facebook. Ekanga mabon rabo Mwenyezi Mungu na tirenge. Zetu muzangu ikaudu na zifunga wala ya latif. Yohamba Faisal. Mwenyezi Mungu hamtamani. Ça fait très longtemps depuis que je suis venu en France. Njaparo mona mbavahanu. Wala gajaparo kufikirani hangu. Wala njaparo mona tabirini. Si mono jana mshele bota sila leo. Si hunja Facebook sungu wala hafu. Yemwana da mushinu hindri ya latif. Nari profite. Davano umati wa mtume. Yuluna mahamungu miranda wuha sana. Sho winjwa huwa nadamu. Gwafao hamaha mongomitsan. Gwafao hamaha mongomine. Bahata mahamili mwa. Karikara dilanzana. Rabushiliana heri. Ratukuzana. Yaulona mo actuel mayandunga obano. Heni maneda moulo vivant. Ou vivante. Actuellement. Naranzani wada ukanaberak. Nariziho redanane wada ukanaberak. Nariziho bushiliana wada ukanaberak. Rido jua ya ukaya. Rikana wenji na Mwenyezi Mungu watamani. Rahane jaja arme suje ya hang. Gamubushironi Eid Mubarak. Nimbushirieni ikeri fungu tsumu. Za kubaliwa insha Allah. Ruwako uranza. Ruwako urienga. Ruwajo urideya apre. Mwenyezi Mungu na mhafadhini. Yarinike mwiso mwema. Yarinike khatima njema. Yarijali ya ukaya. Si waneda mujukauka harmon vuli wa rahma wahi. Riki hamu jannati firdaus. Sha. Homrunjia hamu jannati firdaus. Ganzo maneda mu ya kesaj. Yakane imani. Yanze manyanya. Yanzize jo manzize. Izo jo anzize roho yao. Anzize manyanyu. Izo jo anzize roho yao. Anzize jirani wao. Manze manyanyuho. Yahwanze. Konseye ya ulomwi. Yarije ya kimanadamu mwema. Yedihili yabidi. Tekeleza za swala tano za usiku. Okaneshaho angalayo utona umsaidie. Yedihili akaubidili yenshi wa Komoro. Watukufa jamalifu. Yedunagaenda mbio. Mitura mga mrongo wano. Sha mikajini katoma ukaya maudunga mjojuha.
haushanga mjojuha na haina usiku na shelewa niwamba alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu raili hunijusa hunlamma wakati kao manadamu kahalala ilangesa wakahafu wakomoro watukufu na ranzane na rishange comportement bi na makalima mai ikao rikauyamba rikarma makalima mema na washalizizana rogo njema abasar zambao ritijeribaki rikajuma upulana sheo ribaki juma udezana wotu binadamu ribaki juma bila nabi yotu binadamu mwanadamu hukaharumatumu mezi aninti humogomila rizofunga tumu wakati kao Mwenyezi Mungu jabari mwenye urumba gawanadamu wenji wa juhanza ukaya wabaki wafungiza tumu zila Mwenyezi Mungu watamani gawanadamu wenji wa juhanza ukaya abasar zamba waswali ya idi Mwenyezi Mungu watamani pourquoi wewe utojinika ya ukaya maudungo jolawa zabaringi wewe ujinika uke roho yaho de roho yankutsu do ubaki unide yeba kutsunanza do ubaki ukane rohombi batura mugurungo tuempa do ubaki ukane rohombi ba gejo hujibia yakaupa manyanyi hosheo wakomor Mwenyezi Mungu najale hasonti pia ya ukakar jale hasara kallaula hasar ze errori lazifanya harumetsum Mwenyezi Mungu alisami haukaya manadamu si sonti pia gasini makosa sonti pia gasina ze errori sonti pia haukaya mimi ngamsongo hamba wakati yetu muyandis si subuti tulongwa saba ntina uhiaruma rezo sosio ntina urongwa rezo sosio ntina unjia njo umafanya nikeju umafanya ibada na nyimono ukaya tinjaruma rezo sosio ba hata wakati tulongwa nayi ba yede hata wakati tijito watsabaga modo pari na uwe mru zenungozo zonti pia izo njaka usuhete wakati yetu muyandi satsaba zenungozo tizilani na mono ukaya ye hawa nafsi ni shindi ti delire tulongwa makali matsabaga mlao nedina wanena mwanama izo zonti pia ya wabasa na rijikomer jimaruse yekasu wasa Mwenyezi Mungu jukarunika hikma hata kalemu hata tsumu ya mahani yekanga joko kanema ukaya swasa ya karti ya ujum Mwenyezi Mungu mria samihi manyanya tsahi tauba watukufu ndene na iti njema gamjo harma suje hangu ezamando do ukaya ni mbushilani her idi mubarak nimlei hoko likade mswali leo hoji mlifuahani idi mubarak ya hatusonti pia si wa Komor rehema na amani irendele si wa Komor Mwenyezi Mungu yatowensi hatu harmatambu ya hezensi hatu juu ya ritole madhomana wapeushati mpaka watsohufa haukaya hufa ye mwenyewe Mwenyezi Mungu mrukadwe mbele manyaya sha Mwenyezi Mungu wede mwenye waunieti ya Komor wede mwenye ukausensi ya Komor shati mwanadamu watukufu Idi Mubarak gamjo harma message ya hangu Idi Mubaraka mon frère Ahmed Kiko wakomar watukufu message yangu inu gamjo nrogoze mrumzima ilo mfano ya wanadamu wenji mrumzima ilo mfano ya wanadamu wenji haukaya inu nrogo ikawa ifanyisha hunu farata shayende hata gaumana mshohaku ya yenshio haruma tambu ika ntina haba Marseille, ntina haba Paris, ntina haba Lyon, gamziyo wo mji. Problemu ijirije. Na mwana mshohatu, ikao ye mwanyanya, uhambo de sheitswada. Uwede mwananya, mhuwahe. Mhuwahe, hajamanga rangu hale, hazayo wanahe gene mruma. Mrume ya mlola, uwotide mbaba huwanahe ya kayabo. Shahalolwa ni mrume, ikao mrume uo hamlola. Nyumen hatara hakwa jatimizi dweza dene mrumsha sheitswada hoshoda honi ralinge hunumanga hafanya hani za ufanya haukaya hoda honi ga wanaume shaharenge mwanyanya mwanamshe yaje bala Allah kagujoshida msaidie harenge mwanyanya mwanamshe hambali hata wasuli hunumanga waishio da hodzima ne mrumma henoa na waloba eza jirihingli de mahaba ya hema na mshe ni mwanyanya ya mahaba ikao ya tuna mpaka she mwanyanya zimtabisha ode za mjilia eza mjilia hingi dola mrume delebuzi dume liloda hon gamjoni hurongozi nuhambie makalima shubinadamu nuhambie ya ukaya yemna mwanamshe ya janyumeni ya jilie mwanyanya wallahi nguhanzo hawanza raili katuhu balance haukangu ono ya ukaya iheli ya kwanze mwanyanya
katua ubale message ne makalima umwambia uyendambie mwanyanya watijomana na izo wao wa prepare uamani si hasibabu ndongo uzanza au zitsouki wallahi ngaminaze message za hao banu ze vocal wakati kama na mshawi hanabia harumetum ukango mtabisho la nguvu tumu juu toujours humtabisha harume mwizi wa mdesu huja harumetum ngao juma humtabisha emna mwanamsha wai hasubiria Mwenyezi Mungu namnika usubirifu wakati kao wengi watoshile wasubiria wadungao yeshan libre wafanya zo wanzao eza jirihim rango wakati mna mwanamsha wai haukaye mwanamsha Mwenyezi Mungu namhifadhi sha elle est très belle masha Allah hawa wanabumba jema haukaye uvaya shubinadamu yo kuwe hitwani yo jibalia hapa na babu ala sijide mna mwanamshe huo wadu wanashambe wanu mna mwanamshe huo rangu wakati samani wanabe mna mwanamshe désolé mwanamshe hatu rangu wakati ya jahunu manga idangalie mwanyanya mahaba na nyanzo zenje za somwe mhuwa mwanyanya kati sana wanasho walo hunu manga wako ujizimbisa shayu hanze mwanyanya yeshani shamruma heshilo da honi gasanzo shikase haukaya hadungu mna mwanamshe woi ahanzela lenaye mwanamshe haharaya hamdungu hatante mwanamshe mwambia arrête zia sinoga mtuambie mrumsha hangu humwambie mwanamshe ukaya ngojojo mwambie mrumshangu auke mrumshangu gunanzo ne mwanamme katina papie sheshonga ipasisho yemotula asante ukaya c'est vrai manyanya yo hanze mruma haukayo mrespect haukaloda holadini emrumshe yemswalihina yemanyanya ya haja yemswalihina 100% yemrumme shinde shonga ipasi shambo yemswalihina hanrabo nguswali shaswala ikao bisezabalara habiem na mwanamshola ukaya nabo yekemrumme hamambie motula ukaya nsondu ganera fanye course he master ya himna mwanamshola ni muhe katsusubuti hamba katsuheda gumsuive sho muhimu nguji amini kakatina nongo ikao ya jo kubali ya zifani na balahenu wakati wadungana gumderange niko makalima hindi hata wae ngwanzu ya mkomeye finalement ye mwanamshi hareme mwanamme mbeye hogari nikao hakambalia ya boga mambo welewe mrumshahu ya tsielewe paske msutahe mrumshahu elewe ya jo hudungaraha ika kujazia wallahi na Mwenyezi Mungu mimi tulamu donjo pare mrumshahu haukaya wakati hurandi hashani hamreme ula mrumme mbeye ula mrumme hatsehe haunoma ila betisi hamabia zia utsintabishi zia utimanisene mwangu zia badintina uparjo kubalia arrête ula bwana ola hende hata zenungo shiliza mpaka ula manyanyahe mrumshe ula mrumshe yo ufanya hasi haruma magazi duka yekasie yekahala wa wana wende likoli gumtabisho manyanyahe mrumsha gumtabisho ika obligatoire mwanamshola yafanye vocali ya dozi hansi yekangu mabo makalima ya do enregistre chez les kazija ikamongoni mausiku hamdubia homshanani wakati kama mwanamshaba yomshana shangalia mwanamshola mshana ni uyelo omlango urema onibuliye banunga muhono banu hutataza burenga boforo banu ngabo zozo banu badenzungo za uzosema hakaumperturbe esprit kajashida ya ila normal hajihundu hatimiziba la havaze ngoza humshanani habu mlango hamambia ukaya yekahu ozetsena wallahi na Mwenyezi Mungu ganjojiwa ye mwanamshe gajojiwa wakati kao hanipense mitulamu ya ukanga mene solution hamfanya menas hende hata wai hakanza hende ya jiwe alhamdulillah Mwenyezi Mungu hamnike imani ula bwana ula kajazia eza jirihin dada harambwake mwanamshe katumkubalia yo mwanango pani ngupiho hede hamreme pile dufi hede hamkomea hau hafanya hamkuwala na bale mrumshe go bandani ula mwana mutola ngusubirio guwanene roho ya hau kakatwanza yamba hajamanga hajama ni semhuwa hene mrumma hiyo de hikma
na yule hikma na imani Mwenyezi Mungu ya mba yende hata shaka utsoge mwanamshe yende hata ya Paris zengo zazo tipia ya deux enregistre hindo dabu yanifikiri wakati yanipara wakati nafunga tsumu ndaro simwambie bana hata mzuso mba hata mtsumu guntabisho simwambie fanya hata ukanwa na épreuve parce que mi mwanza épreuve ezalongo pia ni koza be mwanza épreuve ha enregistre zengo zazo tipia yende hata mungu ni usiku ola mrume banda unoke mwanamshe kana parjo mkubalia ezo yafanya hindo hasiyabo gwanzu ya mtoda honi yekangi harma telefoni gutopolomik banu ubule manyanyuho hakansi abo garma ma telefoni olewa na webidi ya pie hununga bonkudi ibidi afanye menage yede heli akanza ya manipule mrumshi ya to emwanyanya hede hata mwambie ma emotola ukaya ganjo hutoa honda honi la hanzara kujanza au kanga mjokaya ngawe incapable mwambie manyanyuho katsi utsaha ola mwanamme subhanallah ola mwanyanya hadiso njia fikira mbi hili hata ula mwanamshe gaja kaushida resiste na mwangalie mlume ujiste uloda honi yekangu ujiste hiyoste hilo ula mwanamshe hakaustehe mlumahe mwanyanya shahara bwake mlumahe mwanyanya nge kisirani gumtabisho gumderange da yentu ila ezentu zilaka hamrongoza hakadomrukia hayilawe zibande no katuntabishao wakati le mrumshe kahaone mwanyanya harikiyo ye mrumahe zikamderange Banzabandri mwanama yapakwe mrumahangu yadiwaza yaukaye mrumahe de ulo kisirani ye mrumahe de ulo wapeu shazila wola ngu manipulewa katuyelewa katujua na ula mruko hanzi mwanyanya hana tijihiri hatentula ula mwanyanya harengeje ye system uchileba ko telefoni wala tude ko fukoni doja osalo doja ndo katida sinawe na balao la nguta osalo hau evite problème kemru mengewa yo ka osalo hede hajibalili ya fukoni hae halala yekamru halala fukoni mrufanya il faut mra kane telefone ola mrumme hashidi ya manipule mrumshe ile mrumshe ya do déranger manyanya finalement ola mrumshe hadungu ila rythme hakaudo mtabisha la ofukoni ranse telefoni na bana mrumme kala wa telefoni na naimanya nye kala wa telefoni sha wakati la ngao nao banu c'est vrai banu kuja fanya ménage wakati la hadi somete virus hosonima ola mrumsha ye mwanamshe ye mwanyanya shida ramba ke mwanyanya sa hadungesha he mrumme hamambia ye kangu wanzoni rohe na mbie ndone de zangu na mimi de mwanyanya ikaw muhu respecte mi wanza na mimi njajo paro jofana ngo ikaw kutujibiwa yeni roho ya mwambia noti na paro johubulia urohone dahu na mide na uranga ujamanga humrega ujamanga wode mwanyanya ngo manzo shakubale mrumaho goto fitna yabwe mala na kazanjenda ikama ngo nma usiku emrumaho hamwambia emwanyanyuho wadungane wodi wafanye course hamwambia ntuhuja humwambia mwanyanyuho kaya ngoma kerespe mrumango handa mimi nsuhenda kajamambia pourquoi kajahweleza pourquoi shahabia nsuhenda shangawe aveugle bo nzatse baraka kutuyele weje mwanamsho yakawrespecte mruma akaumste hende hata hashange makalima kachushida ya mlongoza madili akamlongoza hauke mrume ngurumie unafiki izoka jahwelewa shahonoka ya mgwanzu ya puwesho haugwanzu apokwe mruma handa kachuhenda ya mdunga o jiro hindu waro haye tswaidani avaya heiji wadi watsahezingu ola mrumshe ha exige ha oblige mwanyanya mwanamshi adunge mrumahe ola mwanyanya mwanamshi hamwambia ukaya no hamwambia no nsuhenda hamwambia yenda bangozo pomrumshangu embrumangu shao hende yevokali nkiyo bana arma telefona hangu wakati wanjo garini da wenae humwambia ukaya gamwishole jila kwamba abahadi ya musu wangu da minawa yeka kujani kubalia kasulia ukaya ganjo humete en danger armenti ya Faransa gamjo humete gamjo kama problem mwanamshamba gujonta problem armahina na bale mwanamshe gwa registre ngiyo banu humwambia ukaya hutoa mapesa 1000 euro humvulizia yo garini
Maboka renge 1000 euro yo. Njao ne 1000 euro tishi ya bo ulongo wao. Renge 1000 euro yo. Na usoni buli ya nrom hono ni hukome yo garim. Subhanallah. Harumatsumu. Ya Latif. Haruma mwezi mtukufu. Ishosha hawahinda. Hurenge 1000 euro huitopo soni. Humvulzizia haruma le gauni. Habarenge 1000 euro yo. Na unibulie nrom hono ni komeye. Subhanallah. Yemane mshama beukaya mimi gamjotsaua nibuele gari laho nijivurize yeka kujarenge mapesa ho wabaye mnahanywa mtutsa he mapesa gamuhambi okaya yabo kesto he 1000 euro sur et certain husa hujirambua hurenge 1000 euro humvulzizia yo gari humambia okaya renga humvulzizia harmale gauni na umane mshemswalihina mria Mungu ikawaye masha Allah gam amini kange parmi he baraka ya Mwenyezi Mungu na mtume kangu joka parmi ni wanawashe Mwenyezi Mungu atukuza joka mu jannati firdaus humfurzizi harmaze nguo humwambia tsoni bulia renge 1000 euro ne unibulie ni komeyeye yeziti ajir tsoni bulia ni tsoi komeya urenge 1000 euro basi nsufanya ya Latif Mwenyezi Mungu andiki khatima njema soni buli ya ndromu hono ni kome ye hula do garini. Mwana mshamba diwaza. Yeka kujazia. Gamwisho buya wambia. Yeka kujazia. Warenge mapesa. Gamjobuo mlango njivulize. Gamjobuo mlango njivulize nele garinga leda. Ula mwanamme hashidi harambua. Paske mwanamshi hawahi habua. Walanga mwisho pie conversation de discussion. Habuo mlango. Hawahi akanza bomla. Habeba seba sola mwaname hazale gari. Haringela mapesa pia. Wapata le gari nga wendao habeba nuwa mjinga. Antukabo beke uniharaziza. Shango jula uda unihangu. Eba hanu mimi nakahuja wakati kao izo zivili. Ya vokali vili. Ya makalima yao ya mwisho kaumambia. Juzi mshelewa ya idia jana. Ema kalima nanzo jena behinu. Mwanamshe hadofikiri buya nabie makalima yanu harumetsumu ya umtaisha soliso rangwa kati andiso mderange ika oblige buya ni paranambi ya beka kujanambi ya gaoro eka kujaza mbabotura mga responsable heni joni hunda parce que mimi ntsuta hani perde manama na minu ambiye manama gujo manane mruma henga monsieur na mimi ntsuta yamba mide na jana wa manis ntsuta yamba tila wa komori tijamanga ye mhuangu yo uranza na ye mhuangu wede mjomba mdahoni wede mwanamshe mo hatukao yo uranza soti pia ye kati zamba ya boga mjon clear ye ndola he mwana mashonga na minga mjoke mrumeke mwanadamu wapeo gunderange depuis trop longtemps que je suis venu ici mwe gamodo hata mdongo mrongo zanai godahoni na zote makalima kabidi ndo mrongo zanai ikabidi ni mstari badade mrumahi mwanama ye mwanama ngono kaya ngami ensolanga mimjewil radi ngamrongoze mrumahi nai shemru mwanama nge mfumatu radi mtusubuti na mwambia yeka kujaza mbabotula munga responsable ne joni honda haukaya tulamu hujinade kawa de avuka wa huwa na washi tulamu wede mduko udailio na demo tabi hao tulamu wede mduko ureklame rongo bizijilio ramanami ramanamshi yeka kujaza mba wallahi na Mwenyezi Mungu gam aminu kaya izonjo ujiranda shaga mjuanzi hakatiba na beukaya za rongo zinu sambia tulamu ya nisaidia za beka jazamba zani hunda abonge responsable nane mrumahi mwanama nana ye mrumahi mwanama kujuanzia katiba ya ukaya hajiwa hachangamiza hasibabude mrumahe mwanyanya nana tuiramu hamambia tulamu kajazamba simwambia mwanamsho wangu kabati namna natujuparu jozamba na minga mjobe message na mbie mwanadamu woi yekara ngule we message yangu ukaya nguojo iwona rekara ngule o rizamba o abasainu yeka kusubuti humfanya mnamena simzima yeka husubutu ufanye mwanamshi mrumshahe manyanyu mnamena simzima hau yeka husubutu wanza mfanye avance ya nugo soliso wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo pare mrumsha na meme mrumsha wele njompara ganjo fanya direct ni pare mrumsha wanwa shebo nrongo wao no hambia ukaye mrumaho gaminaze epreuve zote pire na weka huzia
Ganjwambie mna mwanamshe mwanamshe désolé kuna mna mwanamshe désolé. Amjwambie mwanamshe atuo yazimeze vokali pia za halonizo. Lele wakao mwanadamu ya hwanza au yeshidone mwa. Rai nizo amwambia kacha ubalance. Gena zanyi shahidi kacha ubalance. Lewo mnatse tranquille ya vivre en paix. Baede atekangu swadi kaka tranquille. Utujuenda humtubia humunzenguo. Izo desko mperturbe. Yekangu swadi kaka tranquille. Nabo yeye mswadi hina. Alafu njo hambia hili. S'il vous plaît mda ukanabarak. Fanya hani za ufanya. Urie Mwenyezi Mungu. Ye message yangu weiwona. Dojo ukaya ntinaka uria hatamba rongo. Ganjo upara appel normal. Hau ni pare mrumaho appel mrumshaho appel normal. Nifanye direct nivumbwe histoire pia. Nana zevoka ligamjozit liyezo ikaungo dunge mrumshaho mwenye njuma umtabisha. Yabuga mhabiyozia. Yabwe mahala naka uvumbule 1000 euro. Yabwe deja usahwele wakandawe. Izohole wakandawe. Haukaya hulenge 1000 euro humvulzize ugarini. Yeni buliye ni romhono ni ikomeye. Ukomeye hingi bushunga ipasi. Izo nizo mtuanza rudo zamba bumajinru. Izo nizo manzotulo matudo zamba. Mketa mwema la hum do timbia nrumbi. Mjati mdobe tuna mungu jwa mafi prive. Si huvumbu adina boni husi. Si huvumbu wa mjina hanyubo sinema. Walekanga manzo ni vumbu njajo liye hata shiumbi. Wani mlao Mwenyezi Mungu. Ekanga manzo njujo kamjeuri jwalo wa jewiri. Na mitsanza ujewiri. Njujo mvumbua ni hukanga mikapablu. Ya wafronte shababi. Na mikavumbua. Shekati vumbua message. Yabwe yo message avec le respect. Nuhurongoze wewe uyelewe ule Mwenyezi Mungu. Yekata ba message wewe urambuwe. Ya ukaya izotura muyamba oba nuhani sitiri baka jani vumbua. Jelikaga wanadamu wenji na walasi ya message. Ya nungombi wazirenda. Wanipa romba ukatura marahaba menji. Richie message. Beke uka univumbua shaku jani vumbua le zina la hangu. Shaka ni apuka mkelo na betana udurunda na nai. Message na tunabi owunjwa huwa na shohaka. Owunjwa huwa na shohaka. S'il vous plaît. Haini mndu na nze mndu ma. Shekanga bu mndu mararoda honi. S'il s'agit ta sœur. S'il s'agit une amie. S'il vous plaît. Haini mndu me yende ya hutro pia hurenda na ya tu respecte. Isho shonga ipasi. What's mndu me? Iyo nuhusi. Iyo nuhusi. Ye mndu mena tu hurenda na ha hutrompe. Hautsimbi yambi. Maudu habango toma nyanyuhende zahe. Bawede mruma. Wallah. Mwanamsho hangu. Mrume ya humete ajenu. Ya hutabisha. Ya hurendenai. Ya hutrompe. Ye ka humhansi. Na ihasaha joka ya hujua ka hurendenai. Kasuru ka ya ngujo hurenda. Shindu shitso hindu. Ngujo do hutrompe a chaque fois. Ngujo hurendenai a chaque fois. Hauka ye makati wa mrendenai wa mtrompe. Huzijua na ukujamdunga. Huzijua na kujamtoa. Yabo ya ujuka na mrume. Manzi hata. Ya wanzi hata. Manzize hata. Sheka huramboka ye mrume wa yihandisa. Mibatu. Non mandona akaba mon amour. Akaba mon cœur. Mon bébé. Je t'aime. Tu me manques. Et kaizo zibunguza. Mrutunda. Ça se pourrait que mrume hangu katsunambia je t'aime mon cœur mon bébé. Parce que hazingi yo inji ngulemewa yo ujaukira. Yeke mrume hazika itizinji. Haja kanso sala. Katsuhula ulia. Viens mon bébé. Approche mon cœur. Fais-moi un câlin. Si elle fait pas ça, aouye mrumsha hukatuzifanya. Madame Shohang, prépare-toi à te calmer, à te mesurer. Comment tu vas réagir après. Ou tu la te cassette. Eka hahureme ya mwadu. Haubu mwana mme. Utujulate kasete. Eka hureme wa mwadu. Haukanga wana ume wenji. Walo harumwetsinu. Wahawa bebe wenji. Walo harumwetsinu. Wajihansi walo mabaha. Oui, bonjour baba. Walo mabaha. Engwa umabahaji. Ngwanzao wale hatowa na wankabu. Ngwanzo wale hatowa na wawazaya. Ngwanzo wale wala wana waberjiwa. Aukana tsudo mabiani. Gabo mbaba. Yanuona Marseille. Boulevard National. Hanatake. Aukaya hajua. Aukeka ula shababi.
hajuelewa haukajo katsileme amando chawo mndu mzee wangu waandana mila haniwono haba hukaparufanya video ye video yo waifanya ukavumba arua baba dongoro ngo wanaloma la hono atogwanza wakome na wahea alafu huzamba ye video la ho ya rongo wayambe mndu mshahangu ngo siku wayamba kutongo kasulo la wa unitunda na uniruja na unangala nayi bado daho ningasna na wa berge alafu e message la wala utafitna sabati tafitna ti huvumbo gamustehibo mzee wangu shanja huvumbua tuone sasa rongo zendo na izuloma la hono wanaume wengi watoshite wa resist na ndashaha wanaume wengi watokina na ndashaha watungwanza wadunge hundwaji na ho wadunge wanapeso malahon yabweka webo mbaba unabe message la keja hujibia basa spuluka warenda ozongwa tabihao ngojo nlawo muba itsonge mrumshaho katsu amini wallahi mani mrumshaho amini yabosu nga unaruka wozifani ula mbaba wala hanyongwa nzia ndeza hata leweka ni babonjo yabwe sa spureke yabonga mambo ujijue yabwe jomkinisha ka odo hanza odunge watoto wao yende hata mwana mekao de ni mfumbo wa harma sujenu iyo jomkinisha mrumshahe yake yarambwe kandaye namnaje haukaya yula mwanamme halawa amvia hemrumshe yekado kana bezola lene mrumshahe raidi ye mwanyanya hemrumshe ngodahon izo hafanya vokali hayamba evokali ngaminio handia ula mna mwanamshe ya ukaya ngawe responsable ne couple yangu ne mrumshangu ben mrumshangu ntudo exciter ntudo kana vinai henu wakati nanzo kane amvi gamtsongo heshelewa ulofukonio subhanallah wandu wanwa umezilaso waloma lahoni wandu wanwa umewala hitima wande wajomba wala hitima wande wababa wala hitima ngawena mrumshe ngeyao ngawena akselib za ukome heli wanzao za utonza heli wanzao za ukarese heli wanzao za ureme heli wanzao izo wanzao ngwanzo ola ulofu koni hunrojina aibu imparani na mjiste ndo kinaya roha wendo bonzo ndo atimbeze mbiza roha wendo bonzo leta hewa lo monzia ni wajendao ze kabila zinrojina arantie mwana uloda honi be mwana uloda honi oledo ulo ajala au kaya ngabo wana ikao wajotsaua wakemarejete yawe makalima njwanza nambi haunambia mjomba hoi zia hoderanjem na mwanamshe huo eka kujazia wallahi na Mwenyezi Mungu loto dereje upando he 1000 euro wamtolea yo garini wamwambia yahubulie ukomeye yeka hukomea ngujorange 1000 euro ye mwanyanya he mrumshaho bangeradhi ya buo mlangu ya jivunzo garini yafe yani yafe shaka na uparo johubula umkomeye haukaye nguru wa Mwenyezi Mungu ye message yangu gamrudinu habie huyelewa ngojuelewa ratsem na mwanamsho ya Vivian pedeni mwanyanya ye mwanyanya yo umanza ye mwahe yo umanza yo mtukuzi hamrenge hukomora huja hunumanga o hanzana jusqu'à maintenant mahabaka jabunguzi ngwanzo umetezizani na fitna ya hanza watsambazi na mzimre tsa cinema winju hani na mtundo ndo mahani daike gamjuka unjia problem almazi tsa sahani na mtundo ndo mahani wakanga bwanro wa balani rabo wajansi ya ukaya leobo mrumshe ngojojoke mruma ngepa gemwana damu apeu kuna uparo jonaze biza mruma shango jotoa ulo inosa ngojotoa ulo dahoni ulo inosa ikao katina biarenda shahumberge yemruma hamdungu kutsongo hanza ya kome kutsongo hanza ya mrengela lena vahobu wajua kutswamba shinisho ngaipas keshabidi shikoda uni hangu shinisho ngaipas keshabidi shikehun aukaya mrumme ya jaya nzarenge mwanyanyu halale naye kasuri ba hatowa na ngujorema hauka wuti manadamu ulomwema hatowa na ngujorenga yareme jihadi sina paro yamba ya hemrumme ya lolemrumshe ya kaudeteste mzaza hemrumshe ya kafitna hate mwanamshe ya tuwa mzaza hoda honi huya mtoda honi valazila pia kanza akselib ya dorenga de banda yonwe bieria mzaza yemrika uyo udunga YouTube hadunguze darasa hadunguze rongozo tipia yoti paro ya beshaga mwile jimbavi beke waparahani ha solution ola bwana ola hakahanza le banda baada mzaze hakaudolongozo wajuwahe
mzaze hakaulongozo wanahe wanahe waka normal wajuahe waka normal raidi koko yemswalihina wawe zikahuderange ika obligatoire bale fitna wanze humanisi wende humanipulo wana wadeteste koko hao wewe mrumme kalboshi wala wana wadiso deteste koko wambia mama hao kaona marre de koko olewa il faut ya rohe ngulitabisho nguto Qur'ani gufanyo jao na bale mwanaho ya mhu ya mtrasonga de mruma gudongo vura banke daye naye gudongo na mvinyo daye naye zila kuja kawelewa huja hutoa mzaza hodahon huwatoa mzaza endaza ya mrumaho harangele banda dorema ya mvinyo ya eba hanu mnyezi mga kahuja hubulie yesprit ya huyelewa ke mrumaho yetingring huparani mwanyanyi hohwede ho park hode umhunre mrumaho ngebala dene mwanaho mwanamshe ngwale wao hwede ude hunre mrumaho ngebala nguleo daena ye mwanaho ngwale wao waili iladi wakati mnyezi Mungu yakauhubeluli ya waukoli ya ukaya mzazaho wala mzaze kafanishia ele unique no mama wende huramba kemrumaho duangamizwe mwana ukaya nguleo dene mwana finalement hujihundu hutowe mrumme yende zahe wakati la majiso na regre ya huja wende hurenge mzazaho yo historia saya vila ikauti paro ya meshansu kauhilamba bititi niwonese wa upeo wa huwa nada mwalo harumetsinu ikawunji wa hao wajira de manipulateur wajira de mabaha wajira de nuhus warede handoshani izongalizamba unga mtuki wao tu rentres dans une vie privée une vie privée familiale kati uvumbua omjini hani tivumbua nele zina la bu cinema chaka chumwe bia nimshange bati burezi unra wangu kachumwe bia nimshange bati burezi bizi unra wanadamu nyezi mgujorni kakatima njema na musomwema babanu hatangabo wana wa manipele wao ili warende nai gabwangu wa sheikao wajua kwanga umahao wapeu wangomahao mabanji wangomahao kwa tinata imani shatsoba koda honi bosher yo hamba mahaba ujufumu ya tsona mradi mahaba ujufumu ya tsona mradi de mahaba ikao ngojotso wa huzaya ulateye fami ne mwaname we katina mradi ye mwaname tsona mradi hindi do ujwa hurangi hajahalewe katina zifanya harme fami katuniko wana malezi mema katuniko wana msomo mwema shahabaki omhumahe yareme yalale o wana wa roha ilsambale ku o wana wa homo huja ilsambale ku o wana ngoda honi katwambia waswali we yaode mahaba ya kujufumu ya tsona maana shamahaba de mrumme ujoka dona ngomanziza nao ye mrumme nguhuniko konsei nguhuniko wana msomo ngutahonamna ye famiele wane ngutahonamna wako jama wa kifami wede mrumme yaode mahaba ya kubinadamu yalona maana de mahaba ikawe mrumme ngujobalia education religieuse yabale na makali mashubi na damu yeke mrumshe wainge na problemu familiali ya shide ya résoudre problemu ya familia ya watanganye yuode ubinadamu yaode mahaba sincere ya shubinadamu yekabo mrumshe mrumaho nguhanzo nguhujusu wakati wa swala hambia uswali nguhambia upare wa huzaya wajue mbahabari nguyelezo wana wajue wa swali ngutwalizo wana nguaniko malezi dahika mzazao haba umla umlomba boma mahabangu damina weka na ubunguza shemrume we intu na umranti yemba biodi waza shadeke mrumaho yemrume isilamu wa roho njema yeke mrumaho yemrume ikawo weshelea ulambuwa ubinadamu nguhanzo katuta mfaraka haukamrumshengo jogijauka na problem dawena mzaza ne fami yaho mrume wako liye kadomba ukaya utimpara umonesi mrumambia ukaya boshe c'est ta mère mzazao uwa na ujua ufanisi wa namba mungu para mzazao mtahe sama taha soliswe fami yaho mwelewane sheke mrume hambia hamba mzazao hupara
ishi ya dumla wa ikahu para utimjusiza umwene sekaga na usiu mruamba subhanallah ya mrumeti dawe mrumedi ajada honi ya una problem familial ya ikingi ya yatahe solution shatidi ya jatu mfaraka au kwa neda mwa pia ngwao watole fitna na mfaraka watukufu wana shahangu wajamalifu Mwenyezi Mungu na mtukuzeni Mwenyezi Mungu yamnikane hikma Mwenyezi Mungu yamnikane bisara mlobu wema tumwangalia au kanga wanadamu wote unirema butira ngojo jote fitna la hema la huyat ngajwambia kaya na verifie banga wana shahat gabana washe wengi waloma innocent watabio malaoni hao mawaberge muenga wakati kao wahimili wa hashar na romanyu gwanzwado wakomea na wahea nazife baulisa wote binadamu wote usilamu Lula tijetu kaye shahawa shangude mrumshahe mwanama. Isha shangude mwana uloda honi. Haina mwanama mregama mberge hoda honi. Ola mwana mshah. Ola mwanaho. Ola ngarmaze responsabilite za. Shari jihantu kaya si wanada mula hantu kaya. Omhima hatuenu wakati njou bande. Do tsweda dina jenebuzidume. Dilon ziani. S'il vous plaît. Naristehe malahu. Naristehe malahu ya hatu. Mlunati lende mlume ya hondado yanzia lende mbile da hola. Yakle shonga na fitna. Au kanga mwambie bo mlumshi wallahi na Mwenyezi Mungu. Et comme Zaza hongu yongue mlumaho pour rien. Elle l'aime pas pour rien. Bo même mlumangu kwa mwengo sabari. Gemlevi. Yongue na droit. Et mlumangu kwa mwengo sabari. Yetim swalihina. Yomzazege na droit. Shago mwengo sabari basi. Gamanzo lola ni mrumo mjini. Gamanzo mrumo mjini de ajia hulole. Gamanzo mruahera jo de ajia hulole. Wallahi mzaza kana uparo jongra haki wa Mwenyezi Mungu. Kana uparo jongra haki. Yeka hutungu wangu hurege mwanamme. Wadini. Mwanamme. Mwona haya. Mwanamme. Waroho njema. Mwanamme. Wafikira njema. Mwanamme. Isilamu wa mastehi. Wallahi Mwenyezi Mungu kana uhela usiu kwambia mama désolé watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yani nike musomwema uwangwa umene wajomba ni wabada waloma lahoni wazulu walone zaha wazi za kibiza wanzo wamenye malaho warengo wana waloma lahoni walale nao ruambie na wafahamu behenu wakati ujuambila zadisi zaha kana wabanafas na sikaruambia waze kwa jazia wakomoringo wacho wajua rirumia sitara kakarivumbua zina ukasikarivumbua kakarivumbua mji sheka hurudi hukontinye wa mrikado ni murongo zao wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye unaomba unike roho yangu ikauti gamibanu gamrongo hesuifa ne kudura Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu garjo mvumbuani haukaya ni wanadamu wapeu Gamanzomani sefami mkle mfaraka wangu kaudu wanzanao ransi ya mwanamshe uo bokalboshi uhafili hene mrumsha yeka kusudio eksite hene mrumsha ube moto wongo dahoni wallahi on va trouver quelque part yende rijo hunda bahanu yende ya baki shaka tuhanza ya vunze mwanyanya muo ya boga muhabio na hene mrumsha hoye jajua zia wana derangement utabishe mrumsha he mwanyanyu Zia uhanza umkomeza mvu. Zia uhanza umpropose ulale nae na eka tuta. Zia ima pesa mbe wanzo umnike na ulale nae. Zia ya encombrement. Ya. Ika wanzo utamwele da holo. Ika kujazia. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Chime kone ngonjo ya ukaya. Ganjo pare mrumshaho devant public. Ganjo fanya direct ni pare mrumshaho. Ni klieze vocalizaho. Banda hukaudo eze derangement. Derangement na mshewo. Ngutsongo ha registre nzima hanzima. Nane mwanamshewo Mwenyezi Mungu na mbariki. Haukaya hajojua ya bale fitna. Hajojua ya bale ze message zila. India kazi ze mwanyanya ya hudunge. Shangono ya ukaya. Kahomenye ni kahi ya hedene mhuahe. Ketsina normal. Vomye ya une tulamu ya hurongoza. Ngojo ishia. Ika kujaishia. Ngojo elewa. Na ika huelewa wallahi ngojo jitsa. Na uhunga majitso kuna hunga mrumshe ya hurengi. Atampaka le yabo. Mwenyezi Mungu na nike khatima njema. Yari nike musomema. Yari jaindi hason si piyar ki wanadamu hanza na hun duniani.
rilenti ze rongombi neze fikirambi rilenti ze comportementbi nywana shohat ikaonga mjwando mahanyu ze kaudu wafanya umalahoni na mdole wa yaukaya yehuhanzo ngujo hustay ngujo hurespecte yeutujo hustay ha hurespecte ya huona kawe mrumishe wallahi subutu wame ukaya désolé wana mungu wenji na ridhiki ya mkana mwoke hisa Mwenyezi Mungu yalikusudia wajohuja wanashohangu wadzadzahatu wakanaroma hao wakawaste wakawanza zekuplu zinji na zinji depuis très longtemps zikaumanishihana zikaulatsana zikaulansi koma ujini kosulia ukaya yemrumaho maudu kanona mrwajina yahuona kaga umrukoko leo huzawa na waili huzawa na warabu gajo mkunishe mrumaho ya degutehi wakati kao ibidi ya hanzize ngodo ahurangia honziani hende hata hahutabisha hende hata hahuransi hutswe fami hutswe wahuzaya hutswe ahali yaho hasibabu mrume ikao ngujo hulawa anze mrume kagena tabia njema ekahuramba ke mrume gena handi so change gena comportement bi fanya ujitsahi rawe rowana uvuke chautulenge mrume la humatsorohoni wajoangamia wajofarahaze ntuno mahaze jaji hata mpaka nda yabo gamtsaho samaha ekaitso katsinjia nai nisamihiranywa na umiranywa na washe haukaya ezihoza wana shohatu nane zihoza wana shohatu nane zihoza ye komori kamil garjo uzamba yo ujibiwa yajibiwa yo tukuwa tukiwa sha avec ma bouche ye kangamina mo wallahi ngamjohamba avec le respect ye munyufanya zerongo yazie walona fikira uzifanya wazie nano walonziani wazifanya waelewa ukayo tijema botura miyaza bana wazie bala anlaka ikawa continue wallahi garjo uzamba ne wazie hata mpaka da yabo la tsauzi swamaha mabenya ukaya sikawa nitsurongwa saspule na bima kalima yatsomema ikatso katsongwa kalimabi gamtsa usama ho tukufu hanyo au kayarija ngarjolawa mitsidi wako uona ukaya ngwarongo wao watawalie dunia yenu gamrongo shanga mjokaya ekati mauludo ushao ekati do ushao yojo Mwenyezi Mungu usiku ikao dejo kauntamani jelikaso ntipia on va partir rani mjoka ukomante mnideye rani mjoka ukomate mklezeje emunezekeri wallahi na Mwenyezi Mungu haini mrunge dhamana yeka utunia keri turam pourquoi tunaturamu cœur et comme tuna cœur baturamu ba kalima mema binadamu wallahi ngojo hunde faida ya wallahi Mwenyezi Mungu ngojo hutukuza sheka utunia turamu cœur baturamu hapuwa mru turamu hade ya mru turamu hapuwa mru sheo wallahi ye cœur ilange Mwenyezi Mungu ngojo huanvibu wakati ka uhutlia shime encourager mru ya puwa mru sheo encourager mru ya tuwa mru zenguo encourager mru ya puwa mru ya tuza mru adabu wallahi narikima dhamana nema kalmari ambao basi wanadamu ze video zinunga joka tarehe ze video zinunga jobaki sonsi pianga jolawa karna ka bakalme dunia inu owenji wakaya kairi mtume Muhammad ne arhamia mtume ne maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakana wajuhu hakana wana hakana wajuhu hakana wanawahi hakana maswahaba ya hakana arhamia na Mwenyezi Mungu hamtamani ye miundu ye wendu ye olandu ye simba sonsi pia ngarjo mwaswili narindani njima da hukana baraka nartukuzana da hukana baraka narkiwanada maubushila na her narambejo kana maana mlajoremi wakot mlati komante mrikao udeyo mlati tleje ya mrikao pomagozi wallahi ngarjo ula hasara na wakati jo ula hasara de manada mikao zelongombi yazi amplodiseo ya jibwani zo hawaswili bana jokoda ya hurema jito ya dika hawaswili haruma ya nyumba ya kweli ya nzahidza ya nzaikristo waweche ujoka ubakibala wanze ujo uhimila ni malaika mai wakati kao hukaudofikiri zilanrabu karnaka umwaswili watukufu ngarjo waswili Mwenyezi Mungu ngarjo waswili Mwenyezi Mungu watukufu naribushiri ya nehirwanda hukana baraka hata mpaka de yabo gamsa usama ekaitso katsinjia nai hawe ekaitso katsamba kalimabi haukaya je suis pas parfait ça se pourrait que tu l'engouanaï. How ça se pourrait que ils ont nabao, comme tu jibiwa, gamtsa osamaha, et kaitsuka tsinjanai. Longue vie à vous, les mamans comoriennes, ne sont comoriennes, les mamans maoraises, et ne sont comoriennes, et ne sont maoraises. Longue vie à vous, Inch'Allah. Nane mazaba binu wababa, Mwenyezi Mungu, na rinsi hata hale,
haure da nanje ma hanza rabbal alamin atampaka da yabo bom